U osnovnoj školi Sveti Sava u Foči nastavnici i domari su vrijedni. Kreativne radionice su prilika gdje vješto svoju maštu prenose na drvo i tako od starog istrošenog namještaja prave novi, šarmantan i prepoznatljiv. Nadasve je i posebno vrijedan iz jednog razloga. U njega je uloženo vrijeme i trud, dobra volja da svojoj zajedničkoj kući udahnu duh zajedništva i preduzimljivosti. Dakle, mi stari namještaj koji je skoro neupotrebljiv bio, vraćamo mu novi sjaj, odnosno vraćamo ga u život, odnosno ponovo u upotrebu. Dakle, naši domari su neki stari namještaj malo popravili, ofarbali i večeras ga mi ukrašavamo dekupaž tehnikom. To je vrlo jednostavno, dakle, na pripremljenu stolicu isjeckamo salvetice, onako kako mi želimo da ih ukrasimo, sa ovom nekom ljeplom, malo ga natrpkamo, zalijepimo i to izgleda ovako. Šta vi sada radite? Pa ja pripremam motive koje će da se stavljaju na stolice, znači radit će se sa dekupaž tehnikom, učiteljice tamo su zadužene za dekupaža, ja uglavnom sada trenutno pripremam te motive. Evo kad kažete motive, pa je li nešto posebno ili je samo bitno da imaju ovako da su za dječicu? Pa da su za djecu interesantno, pošto će to biti stolice znači, koje će učenici da koriste. To je znači vini pu za dječake, da se isjeku ti baloni i interesantni motivi. Što je interesantnije, to će biti znači, za učenike privlačnije i interesantnije samim tim. Starom namještaju vraćate, da kažemo neki, odnosno dajete mu neki novi sjaj. Koliko je vama to interesantno? Meni je interesantno, prvi put znači ukrašavam namještaj, super je zabavno, ovdje se družimo, zanimljivo je i interesantno iskustvo. Da je zanimljivo iskustvo saglasne i ostale kolege koje vrijedno rade. Uz dogovor i savjete kao prave zanatlije, starinari starom daju novi izgled koristeći rasprostranjene i oprobane tehnike. Vrijeme provedeno u radionicama ocjenjuju korisno iskorišćenim. Ujedno je i prilika da nauče ponešto novo. Evo da čujem šta vi sa koleginicom radite, kako je? Sad trenutno obrađujemo rižin papir koji ćemo nakon ovoga zalijepiti na ovaj stol. Prethodno moramo staviti podlogu od drvofiksa i onda kada stavimo rižni papir na stol, onda opet mažemo lijepkom. Znači ukrašavamo ovaj jedan komad starog namještaja koji će uskoro zablistati. Evo kad kažete, ako sam dobro shvatio, rižin papir, šta to znači? Jeste posebno neki papir? Poseban papir koji se baš primjenjuje u dekupaž tehnice. Znači, možemo koristiti ove salvetice, to su ove obične, tako da kažem, sa motivima i ovaj rižin papir. Gorana kaže da su mogli svi izabrati da učestvuju u ovom radu ili ne. Evo zašto ste vi opredjeli? Pa i na obavještenju u školi je bilo, ako želimo malo da se družimo, da se zabavimo i da nešto uredimo, nešto što možda i odbacili u školu. A u stvari može se lijepo iskoristiti, zahvaljujući pogotovo svi ovdje hvalimo Natašu, našu učiteljicu koja je ovdje, kako bi rekao, rukovodilac. Znači stvarno do detalja nas dovodi i malo njoj pomažemo i vidite i snimali ste vjerovatno već kako taj orman stvarno ljepše izgleda već. A naši majstori, pomoćni radnici su pobrinuli oko toga da ga osvježe farbom. Tako da ja mislim sve ovo kad se izloži da će stvarno malo da zaživi, da malo bude ljepše, da se primijeti ta razlika nego što je. Kako se ono čini uraditi u kreativnoj radionici sa ovim salveticama, šarenim, raznim? Pa meni, mogu reći da mi ide malo teže. Stvarno ima malo ovih detalja što su nam zadali, ali evo snalazimo se. Svi polako, svi pomalo i onda sklopit će se jedna fina cjelina, ja mislim, na kraju. Inače, danas je manje, taman nije ni malo loše što nas imao malo većem broju. Lanac kreativnosti uspješno se niže. Uredno, urađeno, odlazi kod znalaca koji nastavljaju završnu obradu. Sada ja nanosim ovaj završni sloj, bezbojni lak, koji će da čuva dekupaž i ovo, znači nanosimo taj bezbojni lak, tako zvani. I sad lakše je poslije održavati ovaj namještaj preko toga laka i neće se štetiti. To je to uglavnom. Evo i vi ste se priključili ovim aktivnostima? Pa jesam, zadovoljstvo je sa djecom rad, mislim, jesam, lijepo je, šta da kažem, to je. Evo, stari namještaj dobija i novi sjaj. O, jeste, upravo tako. Malo rada, truda, malo inovacije, tako, tačno tako. Pravilo da u školskoj zadruzi svi zaposleni mogu biti članovi rado je prihvaćeno. Kvalitetno urađeno odobreno je i kroz tržišna pravila, što se temelji i na činjenici da što proizvedu, brzo i rasprodaju ili poklone. Pravimo i mi čak stolice, ove male stolove, kućice za ptice,
to ide, mislim, kad bude ova prodajna izložba, to prodamo sad pa sad, što ono kažu. Koje materijale koristite? Pa koristimo jelovu dasku, recimo, i ove šperu i tako. Evo, koliko je vama interesantno da ste baš u učeničkoj zadruzi Mladost? Pa da vam kažem, treba djeci pomoć. Što se tiče djece, za djecu, mislim, treba raditi, pomaga djeci. Puno djeci treba pomoć, tako i mi, da im trudimo se da im pomognemo koliko možemo. Fočanski mali i veliki školski zadrugari, poštujući pravila da je opstanak u svijetu konkurentnosti garancija uspjeha, jednom godišnje organizuju i svoj novogodišnji sajam koji je prilika da pokažu, ali i prodaju proizvedeno. Složnost, marljivost i privrženost jesu osobine koje ispisuju formulu uspjeha i koju će, kažu, rado podijeliti sa zainteresovanim koji bi da slijede njihov primjer. Staro za novo, stare gume zamijeniti